Помина еден месец откако Орце Ѓорѓиевски стана градоначалник на град Скопје, а се уште нема договор со Влен за распределба на директорските позиции кои се под капата на градот. И додека преговорите се одолговлекуваат, Ѓорѓиевски веќе именува раководители во јавните претпријатија, а ниту еден од нив не е од редовите на Влен. До сега единствено во јавното претпријатие Паркови Зеленило се уште нема вршител на должност, но од Влен вела дека досегашните именувања не се конечни, туку се само вршители на должност. Jo, kurse si, do me thonë emrime që kanë ndodhur deri tash janë vetëm emrime si ushtrues detyre dhe momentin që do të ketë një marrëveshje politike mes koalicionit Vlen dhe VMRO-s, emrat të cilët do t'i propozoj koalicioni Vlen që i kanë takuar sipas marrëveshjes do t'i zënë vendet e tyre nëпër ato ndërmarrje. Но зошто преговорите се одолговлекуваат и дали има несогласување околу распределбата на директорските позиции? Po arsyet e ndoshta zvarritjes tillë për emrime të caktuara janë për shkak se jemi duke tentuar që të tregojmë të kujdesshëm që shqiptarët e qytetit Shkupit të kenë një përfaqësim sa më të mirë dhe për këtë arsye nuk po ngutemi edhe me emrime, po dëshirojmë që të kemi një marrëveshje sa më të mirë, që të kemi pastaj një përfaqësim sa më dinjitoz, mos na përsëriten проблемите të cilët kanë qenë prezente gjatë 4 viteve të kaluara. Град Скопје досега именуваше вршители на должност во јавното претпријатие Водовод и канализација, комунална хигиена, улица и патишти, дрисла и градски паркинг.